Ka Dihar Presbyterian Secondary School mentaka singi sau tarik yayong. Kala penlong ya ka mini food fest kam mini fete. Ka jing tmu jong kani ka balong kumshi benta ban penmi pisa na ka benta ban kershan ya ka jing don kam jong kani ka shlem a jing stan. Ha kani ka singi lawan bandon bentalang da uba ban rikus nong steng MDC Steng constituency kumukongsan. Ha ka jing don rengkat ka kong J Wajri principal Dihar Presbyterian Secondary School utemen basan RB Shadap secretary managing committee kitemen basan kabalang Presbyterian Dihar kinong hikai lambat ki kemi ki kpa jong ki khana school. Kumban syupentem ya Dihar Presbyterian Secondary School la kershan hi de kabalang Presbyterian Dihar ban pentelun ya ki kam jo kateka school. Bat haka jo kapor kabalang Presbyterian Dihar kasapediang ya kajinga seng ribhoi Presbyterian Synod House nam hajar arpuh nyau. Kumta kum kabalang kadon ya kajing angnut ban penbha bat ban pen itnat ya kateka school kabala kershan hi de kabor jong kabalang. Okay, let us start. Department nai kilasem hi ala dia man kentiu ni school da ka ba penyaj ya kan ni ka mini fit kam food fest te nangai skam ba ka fan ka ban mi nang ni kan sa ai sibun ki jing mantai nang ban la ban pendan kam na ka benta jing dan kam jang ka school te ling ba ka jing sim benta jang ni ki marja marpa ki kmi pa borok ki bedan lang ni wei pi wei ka sa dan sya jing mantai ka bakrau nan ta school hi borok ko wei kumbang atip bahkan ni atayo waladap kadan ka sports tanangai scam borok kina school kila simta haging lekai ki prepare te haging lekai kindan rugi bajab pakindan rugi baklem simyo haging job rei ngasuka bandong ipi ni baro ba sisien ba pila simta haging lekai kila long lupa kinong job nomor bahkan ni katayo katayo jong jingkimen namta jong pi te kani ru kelas aki lemba jingkimen ngajong pi lalong ka jingjam nam ta jong pi baro tenang ni smart ru ngapen slori pi wa phindang yai beteng jing lekai jong pi handai kai ka bakham kongsan kide banang ban bentai ka por ka jong pi ka por mani lekai la ka jong ka por ban kulikot la ka jong ka por ban yarap kam hayang sam la ka jong dan kam jong school tenang kaliang ka jong ngamla ban pula re hini por handai ngan persang kat bala la dadan kanu kalat kelenti ngan persang hi ban ai kanu ka jingram te tang kini ki kentien ki bak hendiat kulai sibun kulai sijarngo Đi lại là cả tu thì mình nè. Mỏ. Dah, penpa ko jeng semua kemen, dia pergi ki samla ki bawan nak kalian jong media, ki bala kuat mentip, ki jeng temu jong kaneka food fest kom sale, ka mini fit jong ka school Dihar Presbyterian Secondary School ka bangi penlong mata kesni, lada ka long makana ka function ka barit hindai ko don jeng temu ka bakrau. Haka jinge day bat kumno ban penmi fon ya nak benta ban kersian ya ka school. Ya kan ke school Dihar Presbyterian Secondary School last time ikan adu arajasan benta kalaya ila arpus 6 Henry ni penpau ko jeng sungu diau nomor ba
kumakalong mentah ngimpat iyo kino kilat jingerap naga sarkar aga jinge day bat ka building dan bat kiwe di kete building ke bangi yo i mentaro kate wala yo kersian hi damangi kum ki noyalam jong ka balang mengila bante kete building hadin nang ta pade ngiyo katu kan ne ke jingerap hatu snam ar hajar lai ngila ban klet pade wat ya doktor lapang ru hendiat iladon yang tei Hendri kete building lada yang nujor bat ke jinglut jongka bat ka bangiyo kami hap ARUM te hapo ngini ki kliat snam ngidiau bahan marba ngimdon gino yarap dan kersian biar kete ke jinglut mister yang kete building haka juga porru ba nilayai likerpat syakinomik khmat landu MP MLA MDC indre ngin diyo te menta ka khaddu ngiwan khot ya ba barikus nong steng kuwe na ki nomik khmat MDC jo musning mun fan pli yang ni ifet berit jung yang kesni ngimdon jing temu ro ban pan ni ai ne namar bau de MDC uba dang su job mai en khot i o khani kesni wan ya yo i yang ni tip ka e gane ka shnong dihar ka e gane ka school dihar ka e gane ka balang dihar te lawan mentang layo ka jing keren u sutngat sibun baula ai ka jing keren ro ka ba ni sungkun ni namar ba kumbo ong nakaliang jongki ki ong ba kim jukular ya kana ban ai henry ya bade ben le kin le yo i ong ba kane ka school ka don kam si sha ya jingeram ini skam ba kata ka jing keren jong kala ai musim yang ni ke onda la de ke por ngan sa tertib sepi ya kino ilat tulang ala la jingeram ke school te ha nyim la man lan pate war kwe kino mikmat ngilaya ut ngilaya nam hing ngilale yu so lokal MLA menta te mu uro aliang jong uru ular hi ban yarap ya kane ka school ha kanus kan wan namar ba ka jingi sang singat ngin yo ha kane balang jongi ha arajar adnyo ban te namar kata ngidon kam ban pan bahabriu ya kane ka school dak ba airong lane repair malumalaya ketika school bat kumjuru bantap ya katin kajing kwa jongi lele bantap dak dana naru te kane ngila kerpal hiru sya ngomi khmat jongi doktor Silondo bat ila kular hiru alasim sedam bi yang sebibu peskin maka kane dikum juru yo MDC maka jinglut nanti kalau ngobon bah ladang iya bahaya kan ke school te nama kata ngi hot ya kan ka ni pelong ya kan ka function ke barit ngini lumpuan beda ke jenis nok tilang jong ki kimi kikpa ki lok ki jor nang ta kham tam nak hot jong ke balang jongi makanya ke school ke balang ini ai ke balang ini skem balang ba kan ki jinglut barit ke bangiyo mata kesni nila banten ni ketua ni kefan dan long kajing kersian nak bentar kajing step ke school tak ada kajing temu ni dan bang